Shubor nakaslem jong Nongsan Hima. District Transport Officer ke East Khasi Hills uba di Lamin. Ula ong baka jingkan rajang ki pulen yaki kali ki penlong yaki babun ki trai kali bakin wan mi syaka shlem trai kam UDTO ban siu yaki khajna baper. Ha ka jinga kuren bat unong san hima UDTO ula ong baki pulen ki don kabor ban khen rai ki kali bat da ka bale komne kaya rap ya katana transport bakan yo khajna. Ula ong bawat lagi tu ki badon ha enforcement ru ki khenra Henry ki jupen le jingmut ha ki tu ki kali ki bam juan sew khajana. Ula ong baka shlem trai kam UDTO katip bet ki nu ki kali ki bam juan sew ki khajana baper. Itu ni ka sekingi ka ki kali ki kot kislane ki polis ki don hi ka bor ban check kada along general checking. Tetapi jing check jong ki ka yarap ya ka transport department ban earn revenue, banyo revenue. Namar ni ki enforcement jongi ki syakhi maki ru ki syakhi. Tang pun sim ki brio jongi ki enforcement jongi ki kam concentrate ya ki kali ki bomjuan siu tax. Namar apa office jongi itib ki no ki kali ki bomjuan siu tax ki bomjuan renew permit ki bomjuan ban siu ki insurans ki kita. Te ni pun sin ni sa ha enforcement jungi ban le keleng te ki bil jungi ki kham dunai longka ki inspector ban ni compare ban ki police department ni don ki wegi district ni don tang wegi inspector don ki wegi district ni don armut ki MBI ru te kamram jungi hi ke lomba nagli enforcement mentali bala don skini ki wegi bridge ki hapsek ki overload ki hapsek saki skiwe di ki kot ki sla jugi kot kali ke biade bat ki kot kali jong ki kali bro khat marbale ka transport hi lamba jukin ki enforcement ki de ki backbone juga transport demde basiak maki bon ki kali ki suya be klem kot klem sla ni klem man renew permit tidak apa siap maki kalong ka yarap ha man an revenue ya BI pat ki kam ram joki ka dei tang nak mentaka technical man pass license ban test license ban peg accident kini record ni hibat ki polis dan kena ka accident sya surok ki MBI ka de ti joki bikin lek inspect itu kali nikin lek sya bagi move tu kali bakin kin ay report halor ketuka vehicle na kadaw yo baka accident te ki kalipat ki bala tenteng mo kila siya ki police kunto kila man panyo ki general ayu ki kum ki section 177 79 katabi te ki kalipat kini ki ba bomjuan siu tax kini ta da ka jing siya jong ki police ki wan siu tax no ki wan renew po hamni ru ki sa pan long ta kimyat pe long kimyat ya po surok klemda biang ki kot kisla jadi kata-kata bin bagi ki polis ru ki don hila ka jong ka pawar mo ban syek ki kot kisla dei tang hapo me khalia bro yo dari India da pipet bah tapi kam tamban flow ka traffic mo namar bagi enforcement jungi ki kimde ki bri ki bapet ka traffic ki bapet ki kot kisla te kun polis pat apo silong hi man ki point ki don te man ki long ta